u jiena kelli dmuħ f'għajnejja, kien mument jibes ħafna u jiena kont ma' ġenbu fis-sodda qed nikbi waqt li qed ngħidlu x'sibna waqt l-operazzjoni u hekk vera b'kuraġġ qalli toqgħodx tinkwieta, kollox jgħaddi, bħal biex kellna mumenti sbieħ ħafna flimkien, issa nibqa' nġieled sal-aħħar u naraw x'jiġri. Għaż-żewġ ħbieb Dylan Debono u Christian Volchev, iż-żmien li għaddew flimkien kien wieħed ta' mużika u momenti speċjali. Il-ħajja fridithom meta Christian tilf il-battalja kontra l-kanċer fl-età ta' 32 sena. Peress li jiena kont tabib u naħdem l-isptara, meta kienet uħoss ċertu sintomi kien jafda li bħal speċi biex nagħmlu t-testijiet, ġifieri jiena kont sirt naf qablu x'kien in-news, ġifieri jiena kelli ngħidlu news. Ovvjament ħadd ma jieħu news daqshekk kera b'mod tajjeb. Kien waqt li Christian kien qed jgħix l-aħħar żmien ta' ħajtu li twildet id-diska Beautiful Waste. Tifsira personali ħafna x'kien kitibha ftit snin ilu waqt li hu kien għaddej minn depression. U kellu l-mużika biss. Però dejjem ħassi li kienet diska speċjali u qatt ma sab il-kliem biex imorru mal-melodija. U meta sar jaf li marit, għalli isma' tgħinni nikdbu d-diska l-estuha flimkien, speċjalment il-lirika, u nikdbu l-kliem fuq dis-sitwazzjoni ta' kemm nieħdu l-ħajja for granted u kemm prezzjuża u fraġli l-ħajja. Christian ħalla waraj ħafna nies li kienu jħobbuh fosthom ħbieb familja jissieħba Anna u ma tonqosx il-kelba Neo. We were all together, Dylan, I, her, his family. We were together in probably the hardest times. Neo and Chris, they were best friends. Chris was always joking, playing with him, running around the apartment with him. And yeah, it was a very special bond that they had. And he misses him a lot.